Ndi tshone tshisima tsha maḓi tshi tshoṱhe kha kusi kwoṱhe. Ndi kale vhadzulapo vha Glencoe vha khou tshila ngatsho. Fhedzi nga murahu tumbulwa ha tshitumbu vhadzulapo vha vha ofha u shumisa maḓi aya. Ke rile ke tlo ga metsi ka past 6 ka kry-a motho ka mogare ga sediba ka bitsa mokhanselara gore a tla mpontšhe se ke se bonang ka mogare ga sediba. Mokhanselara a tla ga a fitlha a hwetša gore ka nnete ke motho and e le go motho a bitsa batho ba setšhaba gore ba tle ba bone se le yena a se bonego. Ka morago ga moo ke ga bolela gore ne ba tshwanetse gore ba tle ba re lokišetse sediba se. Re tšhaba go ga metsi ka baka la gore motho re hweditše motho a re hlokofetše a le ka mo sedibeng. Bjale metsi a kgwa re šetse re foga boifa bjale ga bone bjale a rena metsi ante re tšhang gore a tšhilafetše ka morago ga re hwetša motho a le gona ka mogare ba mmolai bjale ga re sana go lokologa. Hupfi muthanga uyo o vhulawa a kha ḓi bvuwa kaidza ḓora sosani ḽa tsini zwinga o vhulawa a kona u posiwa hanefha tshisimani. Afha Glencoe huna maḓi manzhi a re fhasi ha mavu vha tshitshavha vho ombela masipala wa Sekhukhune uri vha gwele maḓi manzhi kana u tou vha itela zwiṅwe zwisima. We are aware of the dire situation of water in the district municipality, and we had decided that we must be able to come up with interim stopgap measures in the sense of drilling boreholes. And this area of Glencoe is one of the villages that has been included, and particularly that section there at the top. Ṱhoḓisiso kha bulailo dzi khou ya phanḓa. Lutendo Bobodi, SABC News, Glencoe.